Ndabasuhuje. Amakuru y'incamugongo ari kutugeraho aremeza yuko umuyobozi wa banke yitwa Access Bank, ngira ngo Access Bank murayizi muri Afrika ifite amashami menshi ariko yavukiye muri Nigeria. So umuyobozi mukuru wa Access Bank witwa Herbert Wigwe kuri uyu munsi ntakiriho, yitabye Imana we n'umugore we n'umuhungu we. Byagenze gute? Herbert Wigwe n'umuryango we, ndavuga umugore n'umuhungu we hamwe n'abandi bantu bose bari batandatu, bari mu ndege ya kajugujugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyepfo ya California, berekeza mu mujyi wa Las Vegas mu ntara ya cyangwa se mu state ya Nevada. Indege ya kajugujugu yaje guhanuka, abantu bose bari barimo Herbert Wigwe, umudamu we, umuhungu we ndetse n'abandi bantu bose bari kumwe uko ari batandatu bitaba Imana, nta numwe warokotse. Iyi nkuru irababaje, ni ukuvuga ngo umuryango wa Herbert Wigwe urabuze. Nta kundi ku isi niko bimera. Abakunzi ba Access Bank, inshuti n'abandi bose bakunze uyu mugabo witwa Herbert Wigwe, mukomeze kwihangana. Kuri isi niko bimeze.